Now let's go to percentage, which is 4.14. And the objective of this subtopic is to understand percentage and also calculate some percentage questions. Okay, percentage has that symbol. Of course, you know this symbol. So for example, if you have 7%, 7% is equivalent to 7 over 100, which is equivalent to 0.07. So percentage, you can write it in a fraction or in a decimal. Okay, now let's look at a simple example. Example 2. The example says Ethio Telecom offers a discount of 25% off by using Telebirr purchase of its product. What is the regular price of a product that customer purchased for 81 birr? So we start by writing down the given. So we are given as this 25% off, right? So 25% off ማለት then አንድ ሰው 75% ብቻ ይከፍላል ማለት ነው because 25 ከመቶ ላይ ሲወጣ becomes 75%, right? So we write 75%. ስለዚህ let me repeat 25% off ማለት ስለዚህ የኦሪጂናል ፕራይሱን 75% ብቻ ነው የሚከፍለው ማለት ነው somebody. So if I say the original price as n ማለት original price ማለት ነው. Original price ከሆነ so now I'm going to jump to my solution. So my solution will be like this. So your end 75% to somebody ሲከፍል then at the end he will only pay 81 ብር ማለት ነው. So let me repeat it. የኦሪጂናል ፕራይሱን 75% ሲከፍል 81 ብር ይመጣል ማለት ነው. So now let's solve for n. n ማለት ነው 81 divided by 0.75 and this becomes 108 ብር ማለት ነው. ስለዚህ the value of n is 108 ማለት ነው. ስለዚህ n ማለት ቅድም እንደተባባል ኦሪጂናል ፕራይሱን ማለት ነው. ስለዚህ ኦሪጂናል ፕራይሱ 108 ብር መጣ ማለት ነው. So 108 will be the final answer ማለት ነው. Okay, now we are jumping into an interesting topic which is called time value of money 5.2. So time value of money ብዙ ጊዜ የሚጠቅመን ለምንድነው ለፋይናንስ እና ለኢኮኖሚክስ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ ሳብጀክት ላይ በተለይ ኢኮኖሚክስ ላይ በጣም ነው የሚጠቅመን። ለዴሊ ላይፋችን ራሱ በጣም ነው የሚጠቅመው ይሄ ኮንሴፕት። ሶ ይሄ ኮንሴፕት ማለት ነው ብሎ የሚጀምረው ታይም በሄደ ቁጥር የገንዘብ ዋጋ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ሶ ዚስ ዋን ዌይ ቱ ሉክ አት ኢት። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ዛሬ 1000 ብር ካለኝ ከ5 ዓመት በኋላ ቫልዩ ይቀንሳል፣ ራይት? ዋይ ኢዝ ዛት? ቢኮዝ ኦፍ ኢንፍሌሽን። የዋጋዎች ፕራይስ ከፍ ስለሚል የገንዘብ ዋጋ ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ልካት ሁለት ቫሪያብሎች እያየው ነው ማለት ነው። የገንዘቡ ዋጋ ታይም በሄደ ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል። ኦኬ አሁን ይሄ እየቀነሰ ሲመጣ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እየጨመረ ሲመጣ ሌትስ ሴይ 1000 ብር ነው ወስጄ ባንክ ብከተው ገንዘቡ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ዋይ? ቢኮዝ ኢንትረስት ሬት ስላለው ማለት ነው። ሶ ቅድሙ የሚቀንሰው ለምንድነው? ኢንፍሌሽን ስላለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚጨምረው ለምንድነው? ኢንትረስት ሬት ስላለ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ቶፒክ ኤክስፕሌን የሚያደርገው ገንዘብ ታይም በሄደ ቁጥር ያለው ቫልዩ ነው ማለት ነው። ሶ ኢትስ ኮልድ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ። ይሄ ብዙ ጊዜ አፕላይ የሚደረገው እየጨመረ ሲሄድ ባንኪንግ ኤሪያ ላይ ነው። ባንኪንግ ኤሪያ ላይ ደግሞ ዘ ኮንሴፕት ኮል ኢንትረስት ሬት። ሁለት አይነት ኢንትረስት ሬት አለ፣ ሲምፕል ኢንትረስት ሬት ኤንድ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ሬት። ሶ ናው ሌትስ ሉክ አት ሲምፕል ኢንትረስት ሬት። ፈርስት ኢንትረስት ሬት is what a borrower pays a lender for temporary use of lender's money. In other words, it's a rent that a borrower pays a lender. So interest rate ማለት ነው አንድ ሰው ገንዘብ ሲበደር ለተበደረበት የሚከፍለው አማውንት ማለት በፐርሰንቴጅ። አሁን 1 ሚሊዮን ብር በበደር 5% ኢንትረስት ከሆነ ለ1 ሚሊዮን ለተበደርኩበት 5% ጨምሬ ይከፍላለሁ ማለት ነው ለተበደርኩበት ማለት ነው። So that's interest rate. Simple interest rate ብለን ይጀምራል። ከዛ we look at compound interest rate. So a simple interest rate ወርዱ እንደሚለው is very simple calculation ማለት ነው። So the simple interest rate is I. You have P times R times T. I will explain the formula. So I is a simple interest rate amount. P is a principal ማለት ነው የሚገባው ገንዘብ ማለት ኦሪጂናል የተቀመጠው ገንዘብ። R is the interest rate, is usually per year, and T is time per year. Okay, remember interest rate is PRT, principal times rate times time, and R stands for interest rate, rate in this case. So example 1 says Ashamo borrows birr
18,500 at 9.5 simple interest rate for 2 years. How much interest will he pay? So we start by writing down our given. So we are given with this information. So the principal is 18,500 birr. Okay, principal, remember, like መጀመሪያ ያለው ገንዘብ ማለት ነው. The interest rate is 9.5%, and 9.5 is equivalent to 0.095 ወደ ዴሲማል ሲቀየር ማለት ነው. And the time, we have time, is equal to 2 years. Okay, now we are asked to find the amount of interest he gets ማለት ነው. Okay, so this is what we are asked to do. So the solution will be here like this. So we start by putting our simple interest rate formula, principal times R times T. So this plug-in mark, no matter. So our interest rate, the amount he gets becomes 18,500 times the interest rate times the time, which is 2 years. So when I do this multiplication, so the interest rate becomes 3,515 ብር. ሶ ኢንትረስት ሬት የሚያገኘው ይሄ ነው ማለት ወለዱ በሲምፕል ኢንትረስት ሬት። መጨረሻ ላይ የሚያገኘው ገንዘብ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? መጀመሪያ ላይ ያስቀመጠው ገንዘብ this much plus the interest rate። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚያገኘው ገንዘብ becomes 22,015. So this will be the final answer. So let me repeat this. መጀመሪያ we are filtering out our given. Principal is 18,500. Interest rate is 9.5%. The time is 2. So find the interest rate he gets ከተባለ you just plug it into PRT formulas. So ስንከቶ 3,515 መጣ። So total የሚያገኘው ገንዘብ ምንድነው? ኦሪጂናል ያስቀመጠው ገንዘብ አለ plus the interest rate 2,015 ብር ይመጣል ማለት ነው መጨረሻው ላይ። Let's look at the future value of simple interest rate. So ወደ future በታይም ስናስበው ምን እንደሚመጣ ማለት ነው። So let's say A is equal to P, which is A is equal to the principal ማለት principal ማለት መጀመሪያ የሚገባው ገንዘብ ማለት ነው። So at the end of the first year, the person will get the principal plus the interest rate. ቅድም እንዳየ ነው ማለት ነው። So remember P አለች በኢንትረስት ሬት ቦታ ቅድም ያየ ነው principal times interest rate times time BA ስከተው simplify ሳደርገው it becomes P into bracket 1 plus R ማለት ነው። ሁለተኛው ዓመት ላይ ይህንን ፎርሙላ አፕላይ ሳደርግ it gives me P into bracket 1 plus 2R። ሶስተኛው ዓመት ላይ P 1 plus 3R እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። So አሁን ታይም በሄደ ቁጥር ኢንትረስት ሬት አማውንቱ ከታይም ጋር ያለውን ኮኔክሽን እያየን ነው ማለት ነው። So እንደዚህ እያለ ከቀጠለ I can generalize it as the amount A will be the principal times into bracket 1 plus R times T. So ይሄ ነው ማለት ነው ጀነራል ፎርሙላው የሲምፕል ኢንትረስት ማለት ነው። So here P is the principal, R is the simple interest rate, and T is the time. Okay, now let's look at one simple example. So example 3 says a saving and credit association deposit 30 million birr into 1 year fixed deposit paying 13.5 simple interest rate per annum. How much will this account be worth at the end of the term? So we are given with this. So we are given the principal as 30 million birr. And we're also given the interest rates, which is 13.5%. And this is equivalent to 0.135. And we're also given time. Which is one year. Okay, the question says how much his account will be worth, right? So it's asking me for this. So interest rate, remember, the principal times the interest rate times the time.
So I will go from here. So I will just plug in all the formula. You have 30 million. I will just put million here times the interest rate times the time. So when I do this, it becomes this will be the amount of money after 1 year ማለት the amount of interest rates that the person gets ማለት after 1 year. So ገንዘቡ ስንት ይሆናል ከተባለ you just add this interest rate which is this plus the principal which is 30 million ማለት so ይህንን plus this ስደምረው ከአንድ ዓመት በኋላ አካውንቱ ላይ ስንት እንደሚሆን ይነግረኛል ማለት ነው።